عیسا خۆنیشانی 11 شاگردان دەدێ و وان دشینێ. پاشی عیسا خۆنیشانی 11 دا چاخێک و ئەو لەسەر سفرێ ڕۆیشتی بوو. ویش بەر باوەری و سەرهشتییا وان لەوان هەلات، چمکی وان ژێنگۆ ئەو ڕابووی دیتبوون باوەر نەکردبوو. و وی ژوارە گوت هەرن، هەر چار ئالیێ دنیایێ و مزگینیێ لە هەموو ئافرینێ بدن، بihîstin yêgo baweriyê bînê û bêîmankirin wê xilas bibe. Lê yêgo baweriyê neyêne wê sûcdar bêderxistin. û ew nîşanên ha wê bi yêngo baweriyê tînin rebin. Bi navê min wê cinan derxin, wê bi zimanên nû bipeyvin, wê maran bi destê xwe bigirin û eger ew tiştên bijehr jî vexwin qet ziyanê nabînin. Ew ê destê xwe deynin ser nexweşan û wê nexweş wê qenc bibin. Pirtûka pîroz, İncîl, Silav û Rêzxuşk û birayên hêja.